یک روزی یک دیها. یک روزی یک دیها. صبحی دهه ضربداری شهر باختر با صدای گوشنواز پرندگان آغاز می شود. ضربدار اصلا محله شهری است، اما با آنکه شغل اساسی ساکنانش دهقانی است، زندگی مردم اینجا نیز چون دیگر دهه‌ها یک نواخت و دائمی است و یک روز آنها بیشتر در صحرا می‌گذرد. اصلا حیات در هر جا هر گونه می‌گذرد. زیستن در دهات جایها قواعدهای خود را دارد و واقعا با تکابوهایش زیباست. سلام بینندگان عزیز، این برنامه یک روز یک دهه است و ما در نشر اول آیید زندگی یک روزه محله ضربدار شهر باختر برای شما قصه میکنیم. اگر آماده باشید ما آغاز میکنیم. در این محله 190 خوجگی در عموم 1057 نفر زندگی میکنند که از میان آنها 281 نفرشان عائله دارند. از سال 1936 اینجا را مردم برای زندگی مکان اختیار کردند و سال 1947 این محله با نام ضربدار تأسیس یافت. با قول رئیس این محله عبدالحمید عبداللهیف که راه بلد ما بود، مردم این محل صبح خود را هر روز از ساعت 3 سحر آغاز می کنند و ابتدای آن با روبوچین حولی و صحن خانه صورت می گیرد. صبحگاه ما را بابای میرزا علاوالدین نخست به خانه خویش دعوت کرد تا محصول کار دهقانیش را ببینیم. بابای میرزا علاوالدین 82 سال دارد، ولی طوری مشاهده نمودیم در کار زمین کم نظیر بوده است. در زمین نزد حولگی خود سبزیجات زیادی را پرورش کرده و توسعه حاصل به دست می آورد. یک روزی یک دیها. بابای میرزا علاوالدین میگوید صبحش به کار زمین آغاز می شود و از این لذت هم میبرد. امسال پومیدورهای پروردهش را به بازار برآورد و 4000 سومان مبلغ به دست آورد. بابای میرزا علاوالدین مهنت کردن را در زمین وسیله آب و تاب و به دست آوردن برکت میداند. محصول دست بابای میرزا علاوالدین در شمار دیگر زراعت‌ها از جمله پروریدن گل نیز بسیار نقش دارد و طوری که از نقل بابا ما به خلاصه آمدیم، گل‌های صدبرگی که بابای میرزا علاوالدین امروز پرورش میکنند انقریب نظیرش در این محله نیست، یا که باشد هم کمتر. یعنی محصول دست دهقانی بابای میرزا علاوالدین کم نظیر است در محله ضربدار. زراعت‌هایی که بابای میرزا علاوالدین در زمین نزد حولگی، یعنی به قول در حوطه خود کاریدند و امروز آن را نگاه و بین میکنند، واقعا قابل تحسین است. همین خدای تعالی اول به ما را زمین داده است، آب داده است، فهمیدی؟ اول رزق خدا میده، دیم محنت. بله. فقط محنت کن در کار. من در بسیار جا میرم، در حوله‌شو میبینم نه یگان درخت نه یگان زراعتی وای برای هم خوردن خودش نیست. در اطراف حولش اگر برای جای خالی برای 50-60 درخت میوگی جای لکن خالی استاده است. بله. همون نمیشناسی استفاده برای محنت کردن در کار التماس وای. یعنی دعوت میکنید از اون نفرانی که مثلا در دهجوی‌ها زندگی میکنن بیشتر محنت کنند. زمین خدا داده است، آب داده است، محنت کردن در کار رزق روزی را اول خدا با این زمین یافتن در کار. چون خوراک اساسی صبحانه مردم دهات از شیر گاو آماده می شود،
онҳое ки дар хонадони худ ин намуди чорворо доранд метавонанд ишонро ба қавли доро ҳам бигӯянд. дар бештари хонадони ин маҳалла чорво ҳаст ва кори ҳаррӯзаи занони маҳаллаи Зардор дар субҳ оғоз бо ширҷӯшист. бобои мирзо аловиддин моро даъват кард то хӯроки субҳонаро ин субҳ бо ишон якҷо тановул кунему маззаи ширчои хонагиро баҳо диҳем. хӯроки субҳонаи хонаи бобои усто аловиддин бо шири тоза ва бо кулчаҳои хонагӣ. аслан дар субҳи маҳаллаи Зарбдор хӯроки саҳариро нолишта мегӯянд. воқеан дар табиати хонаи бобои мирзо аловиддин хӯроки субҳонаро истеъмол кардан воқеан лаззат дорад. меҳмонии ғайриинтизори мо дар хонаи бобои аловиддин бо хӯрдани хӯроки саҳар дар табиати фораму зебои деҳа сурат гирифту суҳбатҳои гармиашон дилчаспу хотирмон буд. кори саҳро дар деҳаи Зардор барои баъзеҳо аз соати 5 ва барои бархе дигар аз соати 6 субҳ оғоз меёбад. чун мавсими кори пахта аст, сокинон барои аз алафҳо тоза кардани он ба саҳро мешитобанд ва ба ҳамин минвол рӯзашон дар саҳро мегузарад. кор дар саҳро ба шуғли доимии сокинони маҳаллаи Зарбдор табдил ёфтааст ва сокинон махсусан занони ин маҳал аз соати 5 субҳ то нисфи рӯзӣ ва баъд ён каме таваққуф истироҳат ва баъдан аз соати 5 бегоҳ то намози шом онҳо ба кори саҳро мепардозанд. яъне чобуқ мекунанд ба қавле ки дар деҳот ҷойҳо мегӯянд, яъне зироати пахтаро ки чандин бора яъне ҳамин амалро иҷро мекунанд, яъне чобуқ мекунанд, як шуғли доимӣ на танҳо ин маҳал, балки дигар маҳалу деҳоти кишвар аст ки мардум аз оғози масалан нашъонамои пахта чобуқ мекунанд ба қавле ва то бузург шудани он ва баъдан ҳосили равғану пахтаву дигар маҳз аз маҳсули дасти махсусан занонест ки имрӯзҳо овораи ҳамин кор ҳастанду талош мекунанд. чун мушоҳида кардем, дар саҳро бештар занҳо кор мекунанд. зери шуои гармии офтоб ва бешак меҳнат карданашон шоистаи таҳсин аст. аз хона саҳар соатҳои 5-5:30 мехезем, меоем саҳро ки кор кунем, ҳамин замина тоза кунем, хай пахта ҳосил куна. мисол бай хай фоидаи мо ҳами айда ғӯза мегирем, ай ойлук мегирем, рӯзи мо деҳқоно ай ҳами ай худоро шукр ки хай маошомна дар вақт мегирем, дилмон пур мехезем, саҳар бар вақт меоем, соатҳои 12-11 бигем меброем аз зимин, барои ки гарми бад мешава. бо мерем соатҳои 4:30-5:30 камтар дам мегирем, мехезем меоем. бози зимин аки насиб бошад чобуқ менем, баъд доруш мекунанд, бо баъд и обутиян ягона мекунем. пахта 4 чобуқ дора, як бор ягона дора, бо як борига ҳамин биланд шидагиш дига дирмада намешавад танаи пахта. баъд чиш мекунем, алафкишакш менем, сар пун мебинем, дар мобайнш медроем, нигоҳ менем ки алафҳои калон калон дошта боша, бигиремш тозааш кунем ки ҳамин пахтара бидрой ҳавасат куна ки пахта айда дар ҳамиҷа хушрӯ шавад.
аз бас ки бештари мардҳои ин деҳа дар муҳоҷирати меҳнатианд, корро дар саҳро зиёдтар занҳо анҷом медиҳанд. албатта кори саҳро таваққуфи махсуси худро дорад, то барои барқарории қувваи онҳо мусоидат кунад. баъди хаста шудан каме дар ана ҳамин гуна маконҳои шамолдор яъне соядор заноне ки дар саҳро кор мекунанд, яъне дар ин ҷо кор мекунанд, яъне таги дарахти бед нишаста каме таваққуф мекунанд, каме истироҳат мекунанд, яъне қувваи худро барқарор мекунанд ва баъдан боз мепардозанд ба идомаи кор. дар ҷараён то нисфи рӯз тасмим гирифтем ки аз бунгоҳи тиббии маҳалла дидан намоем. бунгоҳи мазкур 10 солаҳост ки ба мардуми ин деҳа тариқи ройгон хизмат мекунад. вазифаи духтурони ин ҷо расонидани ёрии аввалия ба беморон аст. امی دخترای محله ما خیلی مینداری خود رو بیان میکنیم، بسیار یوری خود رو میرسونن. اپای بیاسما، اپای حجیمو بسیار چیز زیاد داریم که با همراهی نبره همون به جا اومدیم یاری خود رو میرسونن. از سحری تا بگوی را کار میکنن، گلکوی کسلش کمره و آدمای چیاشو بلند، فشارشون بلند، دارو میتونن یاری خود رو میرسونن. ба беморон содиқона хидмат кардани кормандони ин бунгоҳ боиси қаноатмандии сокинони маҳал гаштаву мардум аз ин истиқбол мекунанду шоданд. ҳар рӯз ҳаме камаш 10-15 кас мебинанд. одамои калон, одамои кӯдако то 1 сола 3-та 4-та 5-та бисёроша мана эмгузарони худам файрод карда ҳамиҷа эм мегузаронем. ҳар моҳ масалан 30-та 25-та эмгузаронӣ бо нақша мегузаронем. ёрии таъҷилии тиббӣ кӯмаки аввалини тиббии санитарӣ масалан айкас омадаги ҳама доруҳои барои садама, барои шоки састания, барои садамаҳои вазмин доруҳо дорем. дар маҳаллаи мазкур нафаре ки аз замини назди ҳавлигии худ бештар қулфинайро ба бозор мебарорад домлои маҳалла будааст. ӯ бо меҳнаткариниаш дар деҳа овозадор аст. домло қурбоналӣ моро ба хонаи худ даъват кард то маҳсули корашро ба бинандаҳо нишон бидиҳем. помидорҳои хушсифати парвардааш шоистаи таҳсин гуфтан аст. воқеан замини зархези деҳаи зарбдор барои ҳосил ба даст овардани сабзавоти помидор метавонад мусоидати хуб кунад. помидорҳое ки сифатан хубтар ҳастанд, яъне сахттар ҳастанд, метавон тин гуна зироатро аз замини деҳаи зарбдор низ ба даст овард ё ин ки мушоҳида кард. домло қурбоналӣ моро ба назди падараш бобои латиф ки аз аввалин истиқоматкунандаҳои маҳаллаи зарбдор аст раҳсипорӣ кард ва суҳбат бо эшон воқеан гуворо буд. бино ба қавли бобои латиф қаблан дар ин маҳалла ҳамагӣ 20 хоҷагӣ зиндагӣ мекард. бо мурури солҳо аҳолӣ зиёд шуданд. аз нақлҳои бобо лаззат бурдему даврони кору иқоматашонро дар ин деҳа пурсон шудем. сол 47 ин як 20 хоҷагӣ буд. ҳама шида 20 хоҷагӣ буд. соли 47 мо вому дар оби гарм кор мекардара онҷо омад ису баъд мо гирехтем эхшилуқ дикат гирехтем омадем 100 гектор зимин буд 50 гекториш қамиш буд ҳамин тазми рафтагӣ буд ба 115 гектор зимин ҳамира пахта буд кориданам қамиша гум кан кориданаш баъди зиминои калона тоғри кан ва зимин шида ки қишлоқ шида обод шида. меҳмонӣ дар хонаи бобои латиф ва домло қурбоналӣ бисёр ҷолиб ва хотирмон буд. баъди меҳмонии хонаи бобои латиф мо аз масҷиди панҷвақтаи маҳалла дидан кардем ки хеле замонавӣ бунёд ёфтааст. таъмири хушсифати масҷид аз ҳисоби хоҷагиҳои маҳалла будааст. вақти адои намози пешӣ намозгузарони зиёде аз ин маҳал барои ибодат меомаданд. мардуми маҳаллаи мо асосан дар заминҳо кор мекунанд. ҳар як аз онаш заминҳои назди ҳавлигӣ на камтар аз 5 сотих
دارن و از این ایجاد هم دارن. در زمین‌های نزد حولگی خود پامیدور، بادیرینگ، کارتوشکا، خیلی سبزوات کار میکنن. میخواهیم که مراغم اسفالت پوش باشن، فرش زمانوی، کوچه ها چراغان باشن، اما کوچه ها راه ها روشن باشن. میخواهیم یکان جای دمگیری برای مسافران، یکان چایخانه، یکان چیه تشکیل کنیم سازیم که مسافران همجا رفته استراحت کنن، دم بگیرن. در همین سمت آبادکاری کارها رفته ایستادن. мардуми деҳаи зарбдор дар ин мавсим аз нисфи рӯз то соати 5 бегоҳ ба истироҳат мепардозанд. баъди истироҳат каме дигар кори саҳро мекунанд. вақти бегоҳ яке аз кори саҳро бармегардаду баъзеи дигар ба рӯбучину тоза кардани назди хонаҳояшон мешитобанд. ин ҳолатро дар маҳаллаи зарбдори шаҳри бохтар метавон ҳар рӯз мушоҳида кард. баъди анҷоми кори саҳро мардуми ин деҳа ба сӯи хона мешитобанд ва бо ҳамин як рӯзи онҳо сипарӣ мешавад. ин барномаи як рӯзи як деҳа буд ки мо дар ин нашр, яъне дар нашри аввал дар бораи ҳаёти якрӯзаи деҳаи зарбдори шаҳри бохтар ба шумо ҳарф задем. агар мехоҳед ки дигар маҳаллу деҳотро дар ин барнома бибинед, пас бо мо дар иртибот бошед. то дидори дигар, худо нигаҳбон. як рӯзи як деҳа. як рӯзи